ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоъоти ахбор аст мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. манзури шумо 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини сарвазир, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Мурат Нуртлиевро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои дорои хусусияти сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангию башарӣ, ҳамчунин ҳамкориҳои ду кишвар дар ин самтҳо дар рӯҳияи шарикӣ стратегӣ ва ҳампаймонӣ баррасӣ шуд. ҳамзамон бо густариши муколамаи байнипарлумонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, таъкид карда шуд, ки пешбурди пайгиронаи он ба маҷмӯи муносибатҳои ду кишвар таъсири мусбат мерасонад. ҳамчунин ҷадвали мулоқоту тамосҳои дар пеш истода дар сатҳи олӣ ва рафти омодагӣ ба ҳамоиши иттиҳоди давлатҳои мустақил ва вохӯрӣ дар қолаби Осиёи Марказӣ Федератсияи Русия дар душанбе баррасӣ шуд. дар фарҷоми вохӯрӣ маросими имзои аҳдномаи дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва ҳамкорӣ барои рушди Осиёи Марказӣ дар асри 21 баргузор гардид ва ин санад аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. таъкид гардид, ки кори муштарак дар самти татбиқи ҳамаҷонибаи санади мазкур омили таъмину таҳкими сулҳу субот ва рушди босубот дар минтақа мегардад. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат ба ифтихори солгарди навбатии ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба як қатор намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар мукофотҳои давлатӣ, унвону рутбаҳои махсус супориданд. гузориши ҳамкорони мо. 28 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат ба ифтихори ҷашни муқаддас ва бузурги миллӣ 34-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ба як қатор намояндагони сохторҳои қудратӣ ва низомии кишвар мукофотҳои давлатӣ, унвону рутбаҳои махсус супориданд. ضمن سخنرانی در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان عاید بر نقش قواهای مسلح، دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در راه رسیدن به استقلال دولتی و حفظ مظفریت‌های آن اندیشه‌رانی نمودند. تأکید گردید که نظامیان کشور امروز نیز در روند بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی، حفظ مرز و بوم وطن، تأمین امنیت دولت و جامعه، تحکیم ثبات و آرامی جامعه و ترتیبات حقوقی سهم بس و مهم و ارزشمند گذاشته ایستادند. گفته شد که قواهای مسلح و دیگر ساختارهای نظامی تاجیکستان زاده دوران صاحب استقلالی بوده، برای حمایت استقلال و آزادی کشور عزیزمان همیشه آماده می باشند. تأکید گردید که فعالیت پرثمر و خدمت صادقانه نظامیان و کارمندان مقامات حفظ حقوق از جانب رهبریت دولت و حکومت کشور همیشه قدردانی می‌گردد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که از روی عنعنه نیک هر سال در آستانه تجلیل سالگرد استقلال دولتی، خدمتچیان حربی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانده می‌شوند. رهبر دولت خاطرنشان نمودند که خدمت در صف قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق، خدمت به دولت، وطن و خلق تاجیکستان، یعنی خدمت به مادر بوده، برای هر یک جوانمرد قرض فرزندی و در عین زمان شرف و افتخار است. زیرا زحمت سازنده مردم به خاطر رشد استوار دولت و آبادی وطن، اینچنین زندگی آسوده و آرامی هر یک عائله و هر یک فرد جامعه تنها در صورت برقرار بودن امنیت و ثبات و نظام و ترتیبات امکان پذیر می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نظامیان مراجعت کرده آنها را به دوست داشتن ملت و وطن عزیز خود هدایت نمودند. در مراسم تنتنوی سپاریدن مکافات‌های دولتی به استقبال 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به یک گروه نظامیان مکافات‌های دولتی و رتبه‌ها تقدیم کرده شد. همین طور این نوبت مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سرفرازگردانی کارمندان مقامات حفظ حقوق، حاکمیت سودی
و خدمتیان حربی برای خدمت نمونوی و سهم ارزنده در حفظ حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان، مبارزه با جنایتکاری، نگهداری ترتیبات جمعیتی و جسارت و فداکاری، خدمتیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی جمهوری تاجیکستان و یک گروه فرزندان شجاع و دلیر با عنوان‌های فخری و رتبه‌های مخصوصی نوبتی، عالی حربی، نوبتی حربی و درجوی قدردانی شدند. از جمله در این مراسم سربازان و افسران و دیگر خدمتیان نظامی با عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان، اردن سپیتامن درجه 2، اردن شرف درجه 2، مدال جسارت، مدال خدمت شایسته، مدال شفقت و با افتخارنامه جمهوری تاجیکستان سرفراز گردیدند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 69 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درباره دادن رتبه‌های مخصوصی نوبتی، عالی حربی، نوبتی حربی و درجوی به یک گروه خدمتیان نظامی و کارمندان مسئول از خدمات گمرک، پروکراتوری جمهوری تاجیکستان، وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، کمیته حالتهای فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان و اگنتی دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان رتبه‌های عالی حربی و مخصوص از جمله رتبه درجوی گنرال پالکونیک عدلیه، رتبه عالی حربی گنرال پالکونیک، گنرال پالکونیک گواردیا، گنرال پالکونیک میلیسیا، گنرال لیتنانت، مشاور دولتی عدلیه درجه 3، گنرال مایور عدلیه، گنرال مایور و گنرال مایور خدمات گمرک داده شد. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی خدمت‌های صادقانه افسران و کارمندان مسئول، فعالیت پرمحصول و خدمت نمونوی آنها از جانب سرور دولت محترم امام علی رحمان همیشه قدر کرده می شود. در مراسم امروزه سپاریدن مکافات‌های دولتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به 4 سرباز قطاری از قشون‌های سرحدی برای کارنمایی و شجاعت در حفظ سرحد دولتی مدال‌ها تقدیم نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان شجاعت و متانت، صداقت و مسئولیت بلند سربازان جوان را مخصوص تاکید نمودند. با تاکید راهبر دولت محض جسوری و دلیری، زیرکی و هوشیاری و درک بلند مسئولیت باعث گشت که این جوانان امروز از بین هزاران سرباز وطن با مکافات‌های دولتی سرفراز گردند. ضمن صحبت صمیمی که پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با حامیان جوان وطن داشتند، با آنها نصیحت‌های پدرانه کرده جوانان را به دوست داشتن مادر وطن و حفظ صادقانه و پاک وجدانانه مقدسات سرزمین اجدادی هدایت نمودند. از رهبران ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و ترتیبات طلب کرده شد که با سربازان چون فرزندان خود مناسبت نمایند، از آنها کادرهای از هر جهت آب و تاب یافته را تربیت کنند. در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر همه حاضرین را با سرفراز شدنشان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی و مخصوص شادباش گفتند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان خدمتیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را به خدمت صادقانه بر نفع دولت و ملت، تأمین امنیت و ثبات سرزمین، رعایت حتمی قانونیت و ترتیبات یعنی ولایت قانون و اجرای به چون و چرای طلبات آیین‌نامه‌ها هدایت نمودند. در فراورد مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اظهار اطمینان کردند که کارمندان و خدمتیان حربی قواهای مسلح، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق کشور در آینده نیز تمام دانش و ملکه و تجربه و توانایی خود را برای آبادانی وطن عزیزمان، پایداری صلح و ثبات جامعه، امنیت دولت و آسایش و آرامی ساکنان کشور سفربر می‌سازند.
من مینداری خود را به جناب عالی میرسانم که خدمت‌های ما را قدر نموده و پیش خود دعوت نموده ما را با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانید. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت صادقانه خدمت میکنیم. خدمت وطن مادر به هر یک جوانمرد تاجیکستان قرض است. من همچون جوانمرد تاجیکستان در گردنم قرض بوده، قرضم را اجرا کردم. ادامه اخبار. در ناحیه مومن‌آباد کارهای ساختمانی وسعت می‌یابند. در برابر دیگر انشاءات جشنی همچنین در این گوشه دیار و بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی نیز دقت جدی ظاهر کرده می‌شود. گزارش رحمت علی نظری. با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و در دایره استقبال از جشن فرخنده ملت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان کارهای سازندگی و بنیادکاری روز از روز وسعت می‌یابند. تا این مدت از 241 انشاءات به نقشه گرفته شده در 148 انشاءات کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده. در 40 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند که با بنیاد انشاءات نو زمانوی باغ و گلگشا راه و کوچه‌ها سیمای این ناحیه باز هم نظرآبادتر گشته ایستاده است. در این ناحیه دوردست در برابر دیگر انشاءات جشنی با بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی نیز دقت جدی ظاهر کرده می شود. این است که کارهای ساختمانی در چند مؤسسه تعلیمی متشکلانه جریان دارد. از جمله بنیاد مؤسسه تعلیمی در دهه خواجه نور جماعت دهات باغگئی برای فراگیری 300 خواننده در یک بست ساخته می شود. فرمایشگر مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها اوید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکچور اجتماعی بوده پدرچه جمعیتی دارای مسئولیتش محدود خوجه نور می باشد. بنا از 3 آشیانه و تاخانه عبارت بوده. غیر از سیمخانه‌ها دارای تالاری ورزشی، بینای تکنولوژی، آشخانه و کتابخانه در نظر است. بعدی به استفاده دادن انشاءات مذکور مشکلی خوانندگان 3 دهه خواجه نور، ایشان آباد و قسم دهه دوستی آسان می گردد. در کارهای ساختمانی 30 نفر ساکنان محلی جلب کرده شدند که برای آنها شرایط خوبی کاری مهیا بوده مزد مهنت سری وقت داده می شود. ساختمانی صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 48 واقع در دهه دلالای جماعت دهات چشمساران آغاز گردید. بنای مذکور طبق نقشه یک آشیانه بوده در آن 9 صنفخانه برای 324 خواننده در 2 بست ساخته می شود. همزمان پیش از آغاز سال نو خوانش برای 15 صنفخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه میز و کرسی برای خوانندگان و آموزگاران، جوان برای کتاب و تخته‌های صنفی در مجموع 180 میز، 360 کرسی، 15 جفت میز و کرسی‌ها برای آموزگاران و 15 تخته صنفی دسترس کرده شد که برای پیشرفت کار آموزگاران و درس خوانندگان مساعدت می‌نماید. برای تامین خوانندگان با کتاب‌های درسی تعداد 7600 نسخه کتاب‌های درسی به شعبه معارف وارد گردیده است که به مؤسسه‌های تعلیمی تقسیم کرده می‌شوند. برای تامین خوانندگان با لباس مکتبی در ناحیه مومن‌آباد کارگاه‌های دوزندگی نیز فعالیت دارند که به دوخت لباس‌های مکتبی مشغولند. کارگاه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود مرکز هنرآموزی از جمله آنهاست که در این مرکز 10 نفر دختران محلی کار می‌کنند و کارخانه از روی فرمایش لباس‌های مکتبی آماده می‌سازد. همچنین برای دسترسی خوانندگان با لباس و اشیاء خوانش در بازار مرکزی یارمارکه فروش لباس و لوازمات مکتبی تشکیل کرده است. مؤسسه‌های تعلیمی نیز بعد تعمیر و رنگ و بار به سال نو خوانش پورا آماده گردیدند. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، ناحیه مومن‌آباد، اخبار. ساکنان ناحیه دوشتیج در انجام اقدام‌های زیادی آبادانی و سازندگی پیش‌صفی نشان داده برای رشد دهات به منفرش‌کنی راه‌های ماشینگرد نیز اهمیت خاص ظاهر می‌نمایند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما.
туфайли сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намои зоҳирии ноҳияи Деваштеч рӯз аз рӯз ободу сарсабз мегардад. Бо ҷалби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Суғду ноҳияи Деваштеч, соҳибкорони ватандӯст ва аҳолии ҷамоатҳои деҳот, иншооти баландошонаи истиқоматӣ, муассисаҳои таҳсилоти миёнаю кӯдакистонҳо, беморхонаву марказҳои саломатӣ, хизматрасонию савдо, фарҳангию варзишӣ, таъмиру таҷдид ва муфашкунии роҳҳои калону хурди нақлиётгард идома дошта, манзараи шаҳраку деҳотро боз ҳам диданӣ ва манзури сайёҳони дохиливу хориҷӣ мегардонад. имрӯзҳо сокинони ноҳияи Деваштеч бо хурсандӣ аз ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақша доранд, ки дар рӯзҳои наздик 55 километри роҳҳои байни деҳоро ба пуррагӣ мунфарш намоянд. имрӯзҳо сокинони ноҳияи Деваштеч аз ҷумла аҳолии ободкору созандаи деҳаи Зарнисори ҷамоати деҳоти Ғазантарак бо ҳисси баланди меҳнатпарастиву меҳнатдӯстӣ баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои бунёдкориро авҷу ривоҷи тоза медиҳанд. тавре ба назар мерасад, сокинони деҳаи Зарнисор ба воситаи ҳашари дастаҷамъона ба мунфашкунии роҳҳои байни гузарҳо оғоз намуданд. дар ин амали неку созанда саҳми мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Деваштеч ва маблағгузориҳои сокинону соҳибкорон ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷи умра маблағгун карда назаррас арзёбӣ гардида, мунфашкунии роҳ тибқи талаботи меъёрҳои роҳсозӣ идома дорад. мувофиқи маълумоти оморӣ, то имрӯз зиёд аз 10 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи гузару кӯчаҳои деҳаи Зарнисор мунфарши асосӣ гардонида шудааст. сокинони маҳал бо рӯҳияи ватандӯстии ҳештаншиносӣ, бо дастгирии ашхоси саховатпеша, шахсоне ки нияти сафари ҳаҷ доштанд, маблағҳои захиравиашонро дар ободонии диёри худ масраф карда истоданд. тавре қайд гардид, ҷиҳати тахту ҳамворкунӣ ва мунфаш гардидани роҳҳои байни кӯчаву гузарҳои деҳаи Зарнисор, роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Диёр бо истифода аз техникаҳои мухталифи роҳсозии Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти пурсамар бурда истоданд. боиси фарахмандист, ки то имрӯз наздики 100 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуривӣ ва маҳаллӣ дошта дар минтақаҳои гуногуни ноҳияи Деваштеч аз ҷумла деҳаҳои Қалъаи Ҳоҷӣ, Хуҷаҳо, Ваҳдат, Росровуд, Овчӣ, Ғазантарак ва Далёни Поён бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд, ки ин ҳама нишонаи тинҷиву осоиштагӣ ва боз ҳам беҳтар гардидани шароити некуаҳволии сокинон маҳсуб меёбад. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи Деваштеч, Ахбор. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди даҳҳо иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ пешбинӣ шудааст. дар ҳамин замина имрӯзҳо дар як қатор маҳаллаҳои навбунёди шаҳраки Дарбанд мунфаршкунии роҳҳои мошингард ва дигар корҳои ободонӣ идома доранд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо кӯчонидани аҳолии як қатор деҳоти ноҳияи Нуробод аз минтақаи зериобшавандаи нергоҳи барқии оби Роғун ба шаҳраки Дарбанд зарурати сохтмони даҳҳо иншоот ва дигар инфрасохтори зарурӣ пеш омад, то шароити сокинони маҳаллҳои навбунёд ба талаботи меъёрҳои шаҳрсозӣ мутобиқ гардонида шавад. ин аст ки дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила иншооти гуногун аз қабили муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, фарҳанг, роҳу хатҳои об, барқ ва дигар корҳои ободонӣ иҷро шуда истодааст, то аҳолии маҳаллҳои навбунёд аз хизматрасониҳои инфрасохтори бунёдшуда истифода намоянд. аз рӯи нақша дар як қатор маҳаллҳои навбунёди шаҳраки Дарбанд бо анҷоми корҳои сохтмони асосӣ бояд мунфаршкунии роҳҳои мошингард амалӣ гардад. инак бо анҷоми васлу назми новаҳои обгузар, хати оби нӯшокӣ, барқ ва дигар корҳои ободонӣ, коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Вахш 2015 бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ба мунфаршкунии роҳҳои мошингарди байни маҳаллҳои навбунёд шурӯъ карданд, ки масофаи он беш аз 2 километрро ташкил медиҳад. масолиҳи сохтмонӣ бошад дар корхонаи асфалтбарории маҳаллаи сарипули ноҳияи Нуробод истеҳсол шуда, рафти сифати корҳои сохтмонӣ аз тарафи мутахассисони фармоишгар ҳамеша назорат карда мешавад, ки масолеҳ ва корҳои иҷрошудаи пудрачӣ ба талаботи меъёрҳои стандартӣ пурра ҷавобгӯ бошад, то аз ин иншооти ба истифода додашуда мардум солҳои тӯлонӣ истифода намоянд.
дар шаҳраки Дарбанд ва дигар маҳалҳо бештари иншооти бунёдшаванда асосан аз ҳисоби маблағҳои муассисаи давлатии мудирияти минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқии оби Роғон марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст, то аҳолии минтақаи зериобшаванда ба дигар маҳалҳои навбунёд кӯчонида шавад. Ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда, ҳамаи ин ободонӣ ба хотири зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. дар дурияи нақшачорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли давлатӣ давоми як моҳ мебошад ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷониби корхонаву ташкилоти давлатӣ ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳар шомгоҳ барномаҳои фарҳанги фароғатӣ доир мегардад. дар ноҳияи шаҳри Туз ба ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳия ва бахши фарҳанги барномаи фарҳанги таҳти унвони шукӯҳи истиқлол баргузор гардид. гузориши Саидчои Муродалӣ ва Искандари Саид. истиқлолияти давлатӣ дастоварди беназир дар таърихи давлатдории тоҷикон ба ҳисоб рафта маҳфуми арзишманд ва калидие мебошад ки ноил гардидан ба он шарафи бузург барои ҳар як миллат аст. бо ба даст овардани ин неъмати бебаҳо рушду нумӯи ҳар як соҳа дар мамлакат ба таври возеҳ эҳсос гардида шароити кору фаъолият ва зисту зиндагонии сокинон беҳтар гаштааст. бахусус дар ин даврон корҳои бунёдӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо вусъати тоза касб карда инфраструктури зарурӣ дар ҳама ҷабҳаҳо фароҳам оварда шудааст. бахшида ба истиқболи арзандаи 34-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ давоми як моҳ мешавад ки дар ноҳияи шаҳри Туз аз ҷониби идораву ташкилот ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот барномаҳои пурмуҳтавои фарҳангӣ доир карда мешавад. дар ин замина бо ибтикори кормандони Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва аҳли фарҳанги ноҳия барномаи ҷолиби консертӣ таҳти унвони шукӯҳи истиқлол баргузор карда шуд. сокинон бо рӯҳияи болида дар ин чорабинӣ иштирок намуда зери навои суруду таронаҳои ҳунармандон хушҳолӣ намуданд. ноҳияи шаҳри Туз ки яке аз ноҳияҳои рушдкарда дар миқёси вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад, бо азми қавии сокинонаш дар тӯли 34 соли соҳибистиқлолии мамлакат ба тадриҷ рушд карда дар баробари тағйир ёфтани симои меъморӣ ҳамзамон дар дигар соҳаҳо низ ба дастовардҳои назаррас ноил гаштанд. дар ин шоми пуршукӯҳ ки ифодагари озодиву ободии кишвар мебошад, нафарони зиёд ба ҳам омада вақти худро бо шодиву сурур ва истироҳату фароғат сипарӣ намуданд. воқеан ҳам истиқлолияти давлатӣ дар таҳкиму рушди ҳама бахшҳо заминаи мусоид фароҳам сохта давлати тозабунёди тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ нуфузу ҷалолашро баланд намуд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад.